ni tila ngun mai nanrau o mutu tu ngai tangi tahu untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir wana na Bula FM no sorry Bula FM na bantuan na sir natang ko William Manisa ko taro ko ni nila kamay pa o do talitang ko na maro ko na Bula FM nega ko Amelia o mo direkraki o do talita kana Bula FM na bantuan na sir Bula FM na bantuan na sir Isambul binaka se kwengo na baleleka ni nonde tukutuku sambala kibali bebesu memba kitini kawalu o ileti na lawa na tangane amba kitulu sanga bulukan dua ka bandini dini taki ni akudu bana ngone ala amba kidiwa mai nakasi na chula ni amba sauti ia enangi rawa pina lawa me taka na boni kiani tutungi na taunda ku ni bali bebesu ni oti tini ka bitu na amba kialoma e ba matala taka o turang ni lewa sali sitemo ni dala e van din taki ongo pe na lawa endo na dala bimbi ka lebeti kina mata belewai me laki rongo dikina baka wasibi ni baka tata nikina na nona mbula endo na ngone leo leilai ka buna telengana nona tu toki kina ndua tel na bonua na bu bale ni ngone lewa ya suga tiko mai na buli na ngone lewa baki thiwa ya na ngauna enriti ko kino na lawa kina loma ni ndo na bekau mai na kasi ka kudu ko ya Rato somi tungai ni sawe rato taurati wana diwa no bisa rato mbita ki na kisi bei nei bili ke sa soko dina ni rato se pwedeng wito ka bawa ena ngaunongo ia nei sawongo se ngai tigu toru bagi sarangai na noa go na pakatu lewane Brigadier General City Beningiliho nei liuliu batawa ni tambani obisa ya barita kana no ni tukutuku ngiliho ni otina no na siang ni dua bata o Christopher Pride na iliulu ni do bembita kini mata ni tu membaleta na non tu kata kitale na law-lawongo tu orang giliho ni angka ipa madalata ka bona DPP na buna non na tauda na botulio ya na buku ni rto ndawi bandin din tu ni mata ni tu na bunga sar na kisirongodi na mata belewai ka lewe telangani task force se timi rto ndo bukea na kiana baluti na basulawa me bakata na kiana sangai me rto mo ndo butako wakina oira duru mabako koa na beibale salauritigo na ngongo na duindui na sona unioni ni dakadaka na nonda bonua ni otine kiana mai sanitaki na be indinati membale tir na tamata dakadaka se joint implementation report tukun na bunibola ni Fiji Islands of Trade Union Congress o atar sing ni rosianga ni bamuria na lawa na mata ni tu kena FTUC na kiana sanitaki na be indinati ongo ia etuguna na iliulu ni FTUC o Felix Anthony ni sianga ni kila endo na kao atar sing membaleta na kiana mai sanitaki ni bolongo mebaka ni ndau sianga tuni kawitaka na non rambula na tamatakadaka ia paritaka na buni lawa o Aya Said Kayum ni ndondo me kuwa ni wakati pa politiki na ngarabi ni tamatakadaka na be unioni merao ni tumbu tungana non tambula wa ilabo kinangito erto sa toka ni matay ni tutu ni tubutubu ni poindi ni World 7 Series na timi ni biti South Africa ke New Zealand na ono sabluka diwa na poindi toka na 5 sabluka ba na poindi Australia ke Argentina England na 5 sabluka na poindi Amerika na ba sabluka diwa Kenya na ba sabluka na poindi na sot paraba oya Las Vegas Amerika na ikaba kina ono ni singa ni bulo machi witi etombu bata ke Argentina Samoa ke Baranise ni otinga na Las Vegas sana pwede risar na Vancouver Sevens mai Canada na madha wa katarava mai daba ikiri na paleleka ni nonde tukutuku ni pwede vinaka ni pula vinaka na lewe viti buana makadetavua au maramani tau malam-malam nandunga apa kau cari tahu yang kau atau talita kama baru hari radio video one okay tahu mai serua tahu baronga ena radio video one antau mai biki na ngomong yang
Nambula, Nedangoloa Taratu, au Maramanita Levu, au Wakitikutika in the Wilevu Housing. On the Waronga na Radio Fijiwan, and Domo Viti, and Vonga and Vianean. Na Radio Fijiwan, and Domo Viti, and Vonga and Vianean.